L-Awditur Ġenerali minn ġdid ikkundanna kwistjonijiet serji li qed joħonqu tmexxija ta' pajjiżna b'riżultat li qed tixxekkel il-governanza tajba. Ir-rapport li fih inkluda din il-kundanna ġie ppubblikat it-tnejn u foka partikolarment fuq żewġ kunsilli lokali fejn qis li l-governanza falliet bil-kbir. L-ewwel fil-lista hemm il-Kunsill Laburista tal-Qana Għawdex fejn l-Awditur Ġenerali innota kif hemm infiq esaġerat fuq attivitajiet lokali u anke safar barra minn pajjiżna. Instabu wkoll nuqqasijiet fl-akkwist ta' prodotti u servizzi bil-Kunsill ħafna drabi jirrikorri għal direct orders. L-NAO irrimarka li l-Kunsill ta' Swieq kellu jikkomunika mal-Awditur Ġenerali dwar xi kwistjonijiet li żviluppaw meta kien qed isir l-audit. L-Awditur spjega li minkejja li kemm il-darba sar komunikat mal-Kunsilli Lokali kollha ma ħdax il-Kunsill Lokali naqsu milli jippreżentaw ir-rapport finanzjarju tal-infiq tagħhom fil-lokalitajiet rispettivi. Dawn il-kunsilli jinkludu il-Birgu, il-Fgura, il-Furjana, l-Asri, il-Ħamrun, San Ġiljan, San Ġwan, Taxbiex, il-Belt Valletta, ix-Xara u x-Xewkija. Dan id-dewmien ġie ngħatat mod speċjali minħabba li l-audit tas-sena l-oħra dan ma ġie konkluż jew saħansitra lanqas bissar u bekk waqa' kollox lura. Buħud ilhom ma jikkonkludu l-audits tagħhom għal dawn l-aħħar sentejn jew tlieta. U dan qed iwassal naqqas ta' responsabilità sabiex wieħed ikun jaf fejn il-lokalità tiegħu tinsab b'mod finanzjarjament.